أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل كل أعمالي خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير مسيب بجول بتدر بالإسلام باون يتدي الله سبحانه وتعالى دعنا نلعب مكون صلى الله عليه وسلم kanko e ɓeygure makko nden fo e sahabaɓe makko ɓen fo e kala jokkuɗo lawol ɓeɗo musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗa on fo moɗon kala heɗitoyiɗo nde yewtere ɗo o feƴƴino nde yewtere ɗo jiyaɗo yimɓe aljanna hara e o bimbi ɗo hande e dimanche ñande 12 mois de janvier 2020 mi salmini on ka lawol kisal ɗo radio meɗen Facebook lawol kisal haray ko landal gotal hino heewi ko woni arde ga ko ngal landal woni mi faala jabade ɗo yeru ko karamakoɓe maaki kon e makuji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haray ko honɗum woni ngal landal ko ngal ɓuri e fewtude ko ngal ɓuri e concernude haray ko enen duhi ɓen enen worɓe ɓe haray bu'i noddoy lando no woodi woɓɓe jogiiɓe probléme ka ɓeygure si innama ka ɓeygure hara joni ko wi'ete kon yaafo ɗon tedduɓe an wonɓe heɗade lam hara gorgu maɓɓe ngun hino joga bi mana joni ɓe wawata yottade sonnajo maɓɓe woɓɓe hara koko waɗa almuhimmu no woniri joni koko waɗa hina ko waɗa no woodi seeɗa e solution ji ko hontigi wahani waɗugol torwa Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴere makko nden e hoore muɗum si goɗɗo Allah jarriborimo ko wiyete kon gorgu makko ngun jogama entre parenthèse ko wiyete ngon tuuba on tigi ma jogama yaafo ɗon konngol ngol no teddi seeɗa kono haray kono ɓeyda famorade tun haray na yawagol tedduɓe ɓe yamɓe haray wano o wiyeteɗo Ibnu Hajar al Asqalani radiyallahu anhu aw rahimahullah hiɓe addi ko honno on tigi gerdata fiyo ɗum ɗo wawonde sabu on tigi hetta hoore muɗum go'o ko yo ɗaɓɓoy ko wiyete kon kaaki ko wiyete kon sidr kaaki ɗiɗi maɗi tati kaaki sidr mante moƴƴa ko wiyete kon sidr kaaki muɗum ni o ƴetta kaaki ɗin o ƴetta kaaƴe ɗiɗi o tappidira hakkunde kaaƴe ɗen so o gayni ɗum ɗon o waɗa ɗum ɗon e nder ndiyam so o waɗi ka nder ndiyam ha o gayni o janga e majji suratul jinni so o gayni suratul jinni on o janga suratul kafiruna so o gayni kafiruna on o janga qul huwa allahu nde laabi tati o janga qul a'udhu bi rabbil falaqi nde laabi tati o janga qul a'udhu bi rabbin nasi nde laabi tati ado non o jangude ɗiɗo o jangayta o ayatal kursiyo allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ha o yaltoya so waɗimo nde laabi tati hino moƴƴi o jangoya non on say suratul jinni o qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni ha ngol yaltoya o jangoya non on say suratul kafiruna qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun ha ngol yaltoya o jangoya non suratul ikhlas qul huwa allahu ahad allahu samad laabi tati ha ngol yaltoya o janga suratul falaqi nde laabi tati qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ha ngol yaltoya nde laabi tati o janga qul a'udhu bi rabbin nas ɗum suratul nas on ha ngol yaltoya nde laabi tati e ɗan ndiyan ɗon ka waɗi kaaki sidirɗin ɗon o ƴetta ɗum ɗon o yara o ƴetta ɗum ɗon kadi o looto o jokkindira ɗum ɗo e nder balɗe jeɗɗi ma yontere ma no hato jiniri o haray happaka ɗum ɗo e bawgal Allah subhanahu wa ta'ala no wawi wonde sabu ko fiɓi kon firto
ɗum ɗo kadi si goɗɗo waɗanama ko wiyete kon gere o gerama ko ɗum ɗo kadi o jokkindirta waɗugol e nder yontere lewru lebbi ɗiɗi lebbi tati o jokkindira ɗum ɗo e bawgal allahu subhanahu wa ta'ala on allahu hino wawi ittugol. haray noon ko wonɗum hanɗen famude musidɓe julɓe tedduɓe koye jarrabu yeewo heɓa bani adama ko hombo allah jarriboto ko allah mo yiɗi ɗum ko so yiɗima o jarribo ma. inna allaha iza ahabba qauman ibtalahum, si allah yiɗi yimɓe o jarriboto ɓe, kala mo o jarribi weltori falahu rida, haray ko yarluyi allah woni ko wadanma. ɗiɗaɓum ɗum kadi wona farilla tawata goɗɗo si o nawni ko be o ndikka. hiɗa wawi nawnude ronka ndikkugol ɗum wona ella non. kala musinde ko heɓi bani adama yo andu ko bakkatu makko wona fukkanede, kono neɗɗo fu neɗɗo o satti o ko satti ka alhaali ma on hewtiri o wata jaɓu nyawdorgo sina ko allah yiɗi yarli. ala nawnare nde jogaki lekki si wona mayde, kono si on tigi ɗaɓɓi lekki kin no hanori no waɗi torundeji allah ɗin, itti sadakaji ɗin, tawi hay faali ko yo toro allah subhanahu wa ta'ala o yetta allah e ɗum ɗon o toro allah yo allah hokkuma battane moƴƴo. sonnajo goto arno ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, tawi sonnajo on ko wonduɗo e jinna, tawi ko yanowo o aroyni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, miɗo ari ya toranolon allah yo allah dikkina on. sai nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki, siɗa faala mi toroto allah yo allah dikkine, si a muññike kadi andu haray ko aljanna woni ko wodanma. on sai sonnajo inni joni ko mi faala toranolan allah hara haystay mi faɗɗama mi yani hara cunci ɗin iwata e am, hara mi wirtotako. nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe toranimo ɗum allah, tawi hande kadi hayso o yani o faɗɗama ka hoore laawi cunci ɗin iwata e makko hara himo suɗɗi, sabu du'a nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o suɓi aljanna o wacci ɗon aduna o. yalla hokku en aljanna musidɓe julɓe tedduɓe. haray bani adama kala jarrabuye mo heɓi yo yetto allah subhanahu wa ta'ala, ya andu woɓɓe heɓino ko ɓuri ɗum ɗo. mawɓe men ɓen ɓe makay a innay ka ma hino selbi ha yalta tawa woɓɓe hino jarade. haray nde nafoore komi wowli ɗo, kala yiwɗo nde sakitoyi nde goɗɗo nafitoroyi yo allah dandumo sifa nde nawnare ɗo o jarrabuye ɗo. kala yiwɗo ɗum ɗo kadi tawa hara himo wonni e muɗum o sakitiri li wajihillah, mi turiki allah subhanahu wa ta'ala yo allah hon ittanmo. musidɓe julɓe tedduɓe, ko wiyete gandal e moƴƴere ko naɓay ma aljanna anda ko hunto iwrata. ngasa ñoƴƴe ɗo ɗum kili ko hun naɓana ɗum goɗɗo yiwa ɗum waɗa ɗum ɗon o nafitora ittanamo ko wonno e muɗum ko. hara waɗu ɗo wo an feƴƴin ɗo wo fo on ka fi baraji ɗi. mi turiki allah subhanahu wa ta'ala sonja e soholaji e andeji ko woni ka meɗen kon, haray yo allah on ittan en. haray inchallah hino ɗo numéro an on wonande kala faaloyaɗo ɓeyditade seeɗa ma hara no woni ko ko famari e nder muɗum. haray ko 0032 494 13 64 57. haray mo noddi ɗo haray miɗen wawa humpodirde fi kala mi wela hendade. mi toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allah hokken aljanna, yo allah hokken timmode moƴƴere, yo allah ittan kala yulɗo ande nde o jogi kala ka o wawi wonirde aduna o. sonjaji e soholaji ko woni ka meɗen kon yo allah hon ittan en. yo allah hokkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe allah. yo allah waɗu en enen kadi laamateri fewde nunɗude hulode allah. yo allah hokku en ɓerɗe hana yiɗanay musidɓe meɗen ɓen konko yiɗanɗen hoore meɗen. kala ka julɗo wondi e ande yo allah ittanmo, kala ka julɗo nawnima nawnira yo allah sellinmo sellinanamo. marɓe ɓe yo allah on ɓeydanɓe, ɓe jogaki ɓen kadi yo allah on okkorɓe. marɓe zurriya ɓe yo allah wurnanɓe waɗa barki. kala mo jogaki kadi zurriya yo allah okkormo ko wuuri waɗa barki. wonɓe ka dewle ɓen yo allah on ɓeydu moƴƴinande ɓe, ɓe heɓari dewle ɓen yo allah okkorɓe sonnaɓe huloɓe allah. ɓe jombaka ɓen kadi yo allah okkorɓe worɓe huloɓe allah. toriki allah en ari ɗaɓɓugol arsikeji meɗen e ɗe leyɗe, yo allah okkoren ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barke. yo allah hewtintino en ka meɗen hara ko wondude kuntal haaju. rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. mawɓe meɗen fatiɓɓen fo yo allah okkuɓe aljanna. luttuɓe hoore gurdam ɓen yo allah ɓoynidu en enen e maɓɓe. kala mawɓe men fatiɓe wonɓe e newende ton yo allah duminɓe e muɗum, wonɓe ton e andeji e sohlaji e sattendi yo allah ɓittuɓe muɗum naɓaɓe ko jannatul firdausil a'la. enen kadi ko ñaawa e maɓɓe nde no ñaawe e meɗen
yo Allah taw hara enen kadi ko yaafaɓe, yo Allah okkoren enen kadi ko du'ano en nyande hewtani en ka hewtani ɓe ɗo. Ara inchallah mi daro man waɗo mi turiki Allah ɗi du'aji ɗo fo yo Allah on jaabi kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo kadi feƴƴindire li wajhillah. Mi turiki Allah yo Allah ittanmo ande, yo Allah dandumo ala e wawata e jogeede, yo Allah okkumo ko faala e moƴƴereji adna, dandamo ko huli e boneji adna e lakara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.